Tangkul Baptist Church Bangalore ibang text aka may kaimingai na itumo ibang church ibang personally or even as a family ibang jumju kui khabai abong leida kasang leye itum na John chapter 2 verses 1 to 11 kyang adam saran kanari sagazawi maramri isangai dre John na ikai wihiri jishu kala awi disciple bing raga avura sagaza jiri sai they were invited sagaza hiri alung sagazawe alung hiri avuva nararaga jishuri as kigra sagza phagza arungni wine kanawe da avuva narahangai this is very significant Jihudi we context ri sagazahi ngshit khai ngshidai ngshit khai we thiri ngshit program go khai we thiri sagazawe phazat khuigai sagaza khuigai phazati hapdaw sikar phazajne raga jihudi we context ri sagazari wine ganai re jihi phazama man raga ithumai tang khoi go context ri hoksa ganai re da hangai na ngai jai Kasagzahi mangran khamyadam saran social embarrassment men mangmanim ne mai shimam nim ne athumi context ri mai kshimam maning ra chui jigathaiba shimkurhi ngran mi khangi mangran mirror thui chui saina khane shimkurhi chamai da jigathai ne chui mamning ra juhudi wi context ri phas sagzawi phagza hiri ngran mi khangi mangran mi kha fine ra da sa jin wa jwatam ni China avuvna jishuri wine ganaire idara hanghi avuvna jishuhi ki pakrat theaugida ana kika sami shabra jiwi jighanaina avuvna jishuri raga hangne wine ganaire de the wine ganaire da hang dham saran jishuna iwa damra rangai khwai ring rahang jikhre dang hangae the saijila avuvhina anaumera hina ai Jadak sakapai kradam jiri thadama ju home emra gaji theawida abubun anak hangji saro da juadam ne ashuiri lungkuye na semkui haisa ham thrukli sai jishuna instruction mi ga truji buiding ngai na sauro da hangai ji buiding ngai na truji sangkhui sangkhai thidi ra seba sadar khaibing ni truji sokkhui ga jiwi chief of the table likhiba mi ngarang ngi we kathanwa bari Kwiwa miraga kamang adam zaran wine truji wine wanai sawe jaina mibajina hangai kiwangai na shiwa sagazari khangajaba zatkhanawa hinai wine kamathaji first miye kon now the jagashi makamataji minawe na shiwa kamatha wine ji tangai dang the mishaptre the hangai this is unprecedented zatkanamni zat ina hang khangai ba hinwo Shimgur he kachama shimkur sashaba sakashab shimkur meaning to kachama sadia with the sakazang rander khiri saka kaina later khashim gurjina kadangain and the dangda pasachiri kamatang wine ran mi shabai ara he in a hang hangai du hinaba it is not just a miracle John hangwa this is the first sign of miracle this is the first sign the hang der khahi it is not just a miracle it is not just a spiritual event but it has a much social implication yaru di shepa ga sawi meaning jang dar khina wa wherein jishuna I gi bakhra aga bakhra da jithai mi dar khahi mangrarin we kasakzami ga zamang ning ra ka chamri ka sagajiri yaru di shepa sar ga jon mi dar khaine idu me context as a church O mangrawi jat khang mangrawi kasagza the mangli emphasize ha khaing wai shumkuli khongnai ri kacham khalai kasakbai khra dam san mi plainai sa khaing wai I jang da ngran khangi mangran khami ngwai but shu da da ok thui se je kha pulpit ri khamdei mamni nei itum khamdei bing kha otsagai na jang ga service mi raga yarui ri church ri khongnai naw ri sheba saraga kasakbai khradam saran lanruno yangruno kachikati need ne jishuna example line jithai mi raga messiah who responsibility kacham naw ri ngran mi jithai mi raga wedding at the kana hi some khamang ni emphasize ka sanim ko hi kha kacham ri ngran khami hi emphasize saraga jithai mi dar khainai ngana khui hi brena miyam ka sokming saruno
itum ka tong hui bang sok khami nga sa ro no juk ma ju ishit ka bai text nga sa ro no amen